Kaya nakauli man lagi mi sa bukid ani day no mo nang nagpatambal mi og binisaya. Anyway day kanina man ang balay diri sa mo ang bukid day no day kay distansya ra day ni sa mo day no kay lagi day pikas baryo ni siya sa mo ang lugar. Ug kani pong mga panahon na day no kay grabe kasakit ang init sa bukid. Unya na nag-hike pa mi ani day no please lang. Anyway nagpatambal day mi sa kumpiso ani day no kay lagi nagkatol-katol ang ihang panit. Ug kani po day si tatay day no ang manambalay diri sa mo ang bukid. Daghan na pud kay siya napaayo ani day no nga lain-lain og sakit ba. Pero kani nga pamaagi day no day para lang pud ni sa mga motoo. Kay kami man gud diri sa bukid day no day wala jud mi laing sandigan day no kundi magpatambal ra jud mi ginani day ba. Ug mao na sa day ni ako nadak-an day no day so wala jud mi kaagig doktor sa una sa gagmay pa mi please lang. Mao na day every time nga naapoy bation ang akong mga piso day no day is diri pud kumudagan. Patambalan pud ako sila day og ginaning binisaya nga pagkatambal ba. Pero kaluyan sa Ginoo day no is mga ayo jud pod ang ako ang piso please lang. Ug si Paderlan sa day ani day no nagpahilot pod. Kay kuno daw day napanuhutan daw ang ihang piang oy. O di ba day grabe makadalag finding si Paderlan sa iyang kaugalingon ba. Bitaw sa unang panahon man gud day no sa akong kabataan ba. Kay kung hilantan man gud mi sa una sa bukid day or malisa mi day no day wala jud mi kaila og doktor ba. So inani ra jud ang manambalay namo sa bukid day no pero kung tayhupa nagali mi sa manambalay day no is maayo jud mi. Ug ang makarelate sa day inani nga pamaagi nga pagtambal day no day is kami ra pud itong nagdako sa bukid. Ug depende na sa inyo ha kung motoo mo sa dili no please lang. Ug mao ra day to no bye mo oy.